الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا فكبر تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فكبر تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فكبر تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله نور نور بدر بدور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى أجمعين أما بعد فيا عباد الله عندك رايك الله عز وجل عندك را الله eski kuvajta Allah yaračija sajane mengoro lestar yardım rodaya amare günahja te oprostinelu svedočinaja na ne avedelo se mu Allah azza wa jal emo Muhammed ali selam dekli deskoro pekamberi sakili me phavalen ade doja keraya obare divesataro kurban bayram Divesata neon kurbaneskere, rahmeteskere, približive po Allahi azza wa jal. Akala divesa na ne samo divesa čalo hajba ili običaj. Akala divesata ne dive kote trebela te prispiti na marokarbi, amaro pakjaive, amaro odnos premo javera manuša. O kurbani ranelamen, kovakeri bi Ibrahim ali selam, kad si ne iskušimo najpare iskušenja. Ovsi kavja najbaro imani ko najpare momentija. O ajvezutno manuš, na ne iskušimo ko isto način. Ajve isjame na mari iskušenja. Iskušenje parengoro. Iskušenja čad egoizam, zavist, iskušenje interneteskoro, iskušenje turibetari familija entaro pakjaiba. Oajdezutno manuš, nikad poviše nasinere, aman mora da te priznina sa što si jam čuče,
nikad porano na osetinjam. O keraule povare, amano kalbia durile. Ko telefonja perde kontaktja karaka, ama za pohale iskrena razgovorja. A dveo manuša izrekna ko socijalna mreže samo, ama ko gritale osamena ontale tažna. O kurbani si kavelamen i čačutni vrednost i adava i čačutni vrednost na neko od vas oposedu i naja, nego ko od vas osijam spremna te žrtvu i na ačalo šukariju. Aj verkut manuša i spremna 1000 evrija te te načalo luksuzija. Aman parestik talo te den je kečoro leske jardămi te keren, em leskele potrebe te završinen. Nekoj tamo zafatime sa atencar ko telefonija, ama nikako to vel zafatimo neko por minutija perodite dencar. Aj dve džanaja ovestija e svetoskele, ama nizar te džana ovestija so muka izije čaven ili pak je phalengoro. Phalalen, šajki demnešnica, na ne najbaro kurbani tečina bakre ili kuruve. Ajde kurbani trebela te kera, o harami te muka, te smirine kod amen, te odvoji na vreme čavenge, te pomoži na bizo te ponižina. Ko borvija je dve terne našalje i smisle životoskeri, ko bor familije zajedno bežena, o pogledija legere taro telefoniji nacidena. Ko bor manuša a zaiva piravena, ama nadre tužno srce on piravena. O kurbani se ti ne lamen, ako i si tut podelim, ako se anzora log pomožim, te grešim jan ka im tut. Jektaro najopasna situacija i dve, e sovremeno manušeske i talo, i to vel ravnodušno, te dikelo čoroliva, a matera je kilinel. Te dikel nepravda, a ofte kjutinel. Te dikel sar leskele roditelja osamena, a ofse bepi leskeli dunjaja olente pistrel. O bajrami prilika, te podnovina manušiva, te posetinem pe so roditelja, ti kjerel si familija, te pomožinem pe o komšije, te parvalem pe o pokhale, te raduine maksime, te na dozvolina o bajrami te na kela menge samo ko slikiva, ko kiniva, to este na kao bajrami ko šukariva i ko asaiva. Ako činaja kurbani, a продолжината вегинаja манушен, нахадила ми порука и курбанескери. Ако делинаja курбанско мас, а на делинаja пажнjem šukaриба, našalja mi suština. Ако аменге поважно сока уирава, него каска поможина, našalja mi смисла. Шайне каске торо асаиве, торо родиве по телефони, торо поможиве шај овела најбајрамско поклоне каске. Удолеске псаларен, кера довако Аллах Азza wa Jal te primine amare kurbanja, amare dove, amare šukar bukja, te delame sloga ko amare kera, rahatlukia te mukel ko amare kalbija, bereketija ko amaro dživdipa, te kerelamen te ova manuša, ova na ne samo dineske te keren lafi, to je ska dživdinen rahmeteja em poštu i baja.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. وقال عز وجل ميكائيل مبدرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله